Pimali hau narin IG page ati hian narposa ti hian andinga tunlai fashion dewin ain cheya in la Korean ti in kan sel chiam ngota a sel chiam tu te hi in la Korean chak lutuk ti hlei thei si lo an thei ve thlot si lo chak ve si an ni mai lo mo heng tlangwal te hi an in la Korean na ka mu ve reng lo tin Korean fashion hi tunlai trend style ani a man atang khowela hian style trend hi a hun lai a om ve veka kekor ar atanga azui sam arbom chip chuan asir zia kol mahok block heels pencil heel atam mai kan thalai chau po ni lo nu le pa ba ka tun khowela chuan fashion le chet vela Korean hian khowela ma ala hruai ani hi thomhno le chet velna api alama hian in chung cheidan thlengin khovel an la hne ri ani ber mai hi a kan nauten YouTube atang school an lu ma hawin English in anin bezet zet athen pakka Hindi in tiang hi kan khovel ani to Global Village sikhentina khovel dang nena in po to khovel kan ni to ti hi ka hre chuak le thin manlai anglo takin nu naw pai ten ei tur tha le dam doi tha te eina chang kan hre to a kan hun laya mel hre hru ang kha an tam to lo mong er tu khum tong mong fol em ang te kha an wang to sin nu le pa mel phu lo fa thatak nei si tam zia te kan thalai te mel that chho dan le san lama po an za pui om to lo dan te hi man lai ngai dan le ngai to na ang muta kal reng hi ke kadu thak lo ti in aron posa ni epi mali soi hi adik vek mai adik lo na pakhat ma ka shelo ke chuan kan tun lai khovel ang mil zelin kan khosa a kanin bela kan eya kan ina khateng khan kan khosa ni maya a hun lai theu thil hi oma man lai chuanin kan pi le pu te hun lai chuan ke kor tlang ar an hathina a pheikok sang lu tuk tak mai mi pa pon an bun thina ni tun lai chuan khatiang ang style deuh kharin hun aron mang vele a enge lo fars kan ti te khatiang khan ron bun chho vele a he ta I enge imo hun lai te khatiang te kha om vele ani khatiang a hun lai te khanin kan tun lai khovel mil zel hianin kain chei thiama kanin hun kanin pek thiam a kan hun man dan azir hianin kan nuna hianin mason na sang sang hi alo kal thina ni entirnan khatiang man lai huna ke kortlang ar an ur lai khanin ke kor zui lo habi kila amoi big mi alawang pheikok sang an ur lai khanin pheikok niam lo bunila a amoi big mi alawang keimani ha thing kanin tingoi ngoi mai don ani maro chu tun lai kan fashion a chuanin a then chu sam mahok te then kan zet kola a then barin thena a then an ti par choya khatiang kha kan khovel ani to a chuwang chuanin to te poi in soi selila a om thawa chuti rwal chuanin anin soi sel na khan kongro wasulem lo be thei bokani chuti rwal chuanin tunlaya kan faina te Korean kan enton ani chuan an faina zongjong te hi enton telve ila anin cheina ngot ni lo an dress ngot ni lo enton telve ila tunlai chuan nia happy mali soyang che hianin kan thalai te po lian tak tak an om to ni thingdel lo lungdel lo kan tiang deuh khanin na thok a ri choi kha tianga om tung kha an om meu to lova chuwang chuan nu tero te pa tero te pon falian pui puian sing to ani chuwang chuan ele in te tha to a kha wang kha te po kha ani ve thei tho mai tin pakhat ka soidu chu dula in la Korean ro se dula in la vai ro se dula in la sa pro se ma se kan mizo ni na hi ivong rup ivong nung rengang u thlan lai te khohar in kalte na chu sang sang atam thei ome khatiang chi kha antinan biak ina te khorin ate kan kala thalai zai ngai mi lo ngoi reng ang chi kha an la om vele chokani khatiang kha chu om lo sela tin tuai lo bok ro se kan mizo mi pa te hi ang style pon om sela in la Korean view poni sela tuai lo sela kha kan du mizo mi pa te chuan kan du dan ani mizo me che te pon kan du dan ani thawang chuwang chuanin atu te po in soi selila ngoi liam mai te emo nui liam mai chang te kan ne ngai chuti rwal chon alo thei lo chin hi om ve bokani
chu wang chuanin atu te po hi a in fui zong ten khosa ila ti kha ka soi thei tok ni phot ro se kalome aba boy la ti khan meron mel su ala nui tho zui asam la chu bari la then zuya aron la hoi fo mai ka ti me zia te la jun la zu ve khong lo e khong e mi zo mi pa e oh ah